Amen. Isibisela kuba unyawo seke sesiyabuyela umnikazi waso bazophenduka-ke naso mase besibambele beshutha bebheke ngapha ngoba abantu baningi. Amen. Imikhosi. uMkhokheli uMathenjwa eNhlanhla Temple. Hlahlindlela Temple. Oh, sing
ngesike laba kwenza politics bazomthethela abantu so uyesiqhubeke futhi nawo. Amen. Kwamangubane zaphuma zanika ugesi awuhluphanga la. Kuhlupha ugesi bayithola kabathi ukuqhubeka nje. Amen. Sikhuthaza abantu abasele bengadinwa nje kuzogcina kufikile labona okuhle. Amen. Bantwana benkosi-ke simemezele sathi siyawadube umshumayeli. Kuyacelwa abantu ukuthi kusuke kusetshenzwa laphana abantu befike ngesikhathi ntambama ngo-4 usukuqala umsebenzi kulelo thempeli. Abese kuqhubeka njalo-ke kuze kuseke kusetshenzwa. Amen. Inkosi futhi yamaNazaretha isicelile kubile kwengoma enyokeni ngomhla ka-26 nomhla ka-27 usicelile baba amaNazaretha sonke asiphumeni ngobuningi bethu siye enyokeni esilweni. Amen. Ngo-26 no-27 sicelwe inkosi yamaNazaretha. Ongenamali onemoto ingahambi imoto i-empty leli ibezizambazi ziyobona unyazi. Umuntu angamusu drive imoto yabona khona isikhali esikhona lapha eyishiya umnumzalwane. Bayezwa mangcwele. Khona abantu abangenalutho uma uNkulunkulu umnayo imoto umuntu uhamba imoto igendela vele izokuthi upetrol izobuya. Buza kumakhelwane wakho ukuthi uyahamba uNkulunkulu ufuna abantu bonke libe. Likhona amaNazaretha. Isho ukuthi-ke bantwana benkosi senze lelo thando lenkosi, inkosi yojabula kakhulu uma isibona siphelele phambi kwayo. Usicela ubaba siseJudiya wamemeza ekuseni wamemeza futhi ntambama. Ngeke-ke ngithi thandazana ukudla ngoba kusekulonyeni. Bonke-ke abazizwile nabebelalela umcimbi litheke izwi lenkosi, Nkosi Nkosisi. Amasiko wabo khona le akhona.